पाउचेद यमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे प्राइम मिनिस्टर खोंचत की मांग ओइनदा सिक्योरिटी नन मफम क्यादा ऑपरेशन चतबा हौग्रे मथंग सही लिसिंगनी कुनिथोय की फेब्रुआरी मार्च द तरगनिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल पांगथोकदौरिबा असिगा मरी लेनना जनवरी मरी द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फाल द लाक्नबा याय प्राइम मिनिस्टर के खोंचत असिगा मरी लेनना सेक्शन थरंग लखतबो ओइना ngasi सिक्योरिटी फोर्स न मफम क्यादा ऑपरेशन चतबा हौग्रे प्राइम मिनिस्टर की इम्फाल खोंचत मनुंग द इम्फाल ईस्ट की पैलेस कंपाउंड द हद्दा कंजैबुंग द पब्लिक मीटिंग अमदा सरुक यानदबकीदमक मफम अदुदा हाना सेमजन सजिनबा के अदु लौथोक्तोना सिट सेंगबा हौग्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इम्फाल खोंचत असिगा मरी लेनना मासिगी सेक्शन थरंग लखतबो ओइना ngasi नुंगतिल पुंग मरी ngasi नुंगतिल पुंग 2 मिनट निफु रोम ताबदगी पुंग मरी फाउबा सिटी पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लैबा अलुगली कस्तूरी प्रताप क्रॉसिंग मस्जिद एरिया काकुलोंग महावीर फार्मेसी पलोग्रान अमसुंग इबोहल साइकिल कैरियर द इम्फाल वेस्ट की कमांडो ओसिन लीड तौरगा बाजार कमांडर अमसुंग मोबाइल पार्टी सिंगल लोइन ऑपरेशन चथगे ऑपरेशन अदुदा मियोय चनिपान मारफु रोम डेडेन तौदन वांगपोंग चथगे अदुमोइनमक चिंगनबा मियोय मत फाबा पनबदि यावखिदे अमरोमदा इम्फाल वेस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन अमरजीत लमाफम की सुपरविजन मखादा डीएसपी कमांडो वाई किशोर सान लुसेंगबा इम्फाल वेस्ट की कमांडो टीम अमना ngasi ayuk पुंग तरुकलोम ताबदगी पुंग 8 मिनट जंखै ताबो फावबा लंगोल कैंप विलेज जोन 1 2 अमसुंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स द ऑपरेशन चथगे सावरांगना क्वार्टर सामरोमदा चथगिबा ऑपरेशन अदुदा बेल आउट मरी यावना मियोय चामयंखैरोम वेरिफिकेशन चथगे अदुबा चिंगनबा मियोय अमता फाबा पनबदि यावखिदे आइरे मार्गसिदा मणिपुर यावना स्टेट मंगा की इलेक्शन नोटिफिकेशन जनवरी की अहनबा चेउलदा थोकलागनी कोविड-19 पैंडेमिक मायुकनारगलिबा लेबाक असिदा लाइना असिगी ख्वाइदगी नौबा अमसुंग ख्वाइदगी थुना यांगना संदोकहनबा ngamba अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन मायुकनारकपदगी मथंग सहीगी अंगनबा सरौकसिंगदा पांगथोगदौरिबा मणिपुर गोवा पंजाब उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश की मिखल सिंगदा मथौ पांगथोगदबा इलेक्शन ऑफिशियल सिंग मिखल की मार्क ओइनाना लोइनमक हिदाक कामथोकलबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई नंबर इलेनबा स्टेट सिंग असिगी लेंगाक सिंगदा पक्ताक पिखिबा लोइनाना स्टेट मंगा की इलेक्शन नोटिफिकेशन मथंग थागी अहन बसेल द थोकलागनी आइरे पावसी की मतुंगिन पांगथोकलागदबा मणिपुर याउन स्टेट मंगा की असेंबली इलेक्शन सिंग असिगी मार्क ओइनाना ओमिक्रॉन की अकीबसिंग लेरकबदगी ngaraangmak यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंग द सेक्शन को आखन करे लोइनना पांगथोकनदबगीदमक अकनबा थौरांग सिंग पाइखलकलिबा स्टेट मंगा की असेंबली इलेक्शन सिंग पांगथोकनी हाइदुन टारगेट तौरिबा मातम सिंग द सोइदन अदुमक पांगथोकलागनी हाइबगी थाजाबसु कमीशन ना पिग्रे स्टेट मंगा की मतम लोइसिलकलबा असेंबली सिंग की मनुंग द उत्तर प्रदेश की ख्वाइदगी थेंगना मथंग सही लिसिंगनी कुनिथोय की मेथादा लोइगदबनी आइरे लोइना स्टेट मंगा की मिखल पांगथोकलमदागी मांग ओइनाना ओमिक्रॉन पिरकलिबा चाइथिंग असिगी मतंगदा ngarang hana की चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कोरियसिना पाउगी एजेंसी अमदा फंगदोखिबदा हाउजिक बाबगी ओइनादी पांगथोकलागनी लेपलबा स्टेट मंगा की मिखल सिंग असे याइथोकपगी वफम लेत्रे कारिगुंबा याइथोकप तारगदी थौंग अदु लेबाक असिगी कॉन्स्टिट्यूशन ब आउटलेट वायोलेट तौबोइना थोकनी मसिगी महुता इलेक्शन कमिशन मिखल सिंग असे पांगथोकपदा लखतप याबा सेक्शन थौरांग सिंग की मनुंगदा मियाम पुनबा तिनबा रैलीनि सिंगबा थिंजिलबा मथुंगदा पांगथोकफम थोकलिबा मिखल सिंग असिदी अतोमक पांगथोकलागनी आइबा वफम से फंगदोखे लोइनना स्टेट मंगा असिगी मिखल पांगथोकदबा निमित सिंग मथंग थागी अहनबा चेउलदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैकैदगी लाउथोरकलगनी आनसु मखा तारे मखा तारकपा अतोपा पाउ मदना कार्गो शिप का पैसेंजर बोट का थेंगाइनबगी थौदोकता कुनमथोय सिरे बांग्लादेश की नोंगपोक थंगबा सरुकता लेबा असौबा पादमदा पैसेंजर पुबा ही अमगा लाइंगोई पुदुन लाखिबा कार्गो शिप अमगा थंजनबगी थौदोकता यामद्रबदा मियोय कुनमथोय सिरे अदुगा क्या अमना थीबा फंगदना लैरि हाइना बांग्लादेश ऑफिशियल सिना फंगदोरगले ही अदु पैसेंजर हुंपोरम पुरगा सटखिबने विजयनगर टाउन द लेबा पात थोखिबा थौदोक अदुदा हौजी थीबा फंगद्रिबा मियोयसिंग अहेनबा रेस्क्यू वर्कर्सिंग थाजिनदुना कनना पहोनारे हिरमसिंग मार्क लेनना लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर हाइड उल दौला खाना फंगदोखिबदा कार्गो शिप अदुगा पैसेंजर पुबा ही अदुगा थेंगनरबा मतुंग ही अदु इसिंग याइदा लुखिबने हौजी फबगी ओइना लोकल रेस्क्यू वर्कर्स सिना आनबगी ओइना असि भागचांग कुनमथोय थेंगनखिबने थौदोक अदुना सोकलबा मियोय तरेट लोकल हॉस्पिटल बकतुना ट्रीटमेंट चथारे अदुमोइनमक मियोय क्या हौजिक थीबा फंगदना लैरिबा असि सिरमा याबगी ओथोकपा लೈ हाइनासु लोकल अथॉरिटी सिना फंगदोकनारगले इराय नुमितगी हौरगा फ्लाइट सर्विस लिसिंग 13 चामंगा कैंसिल तौखे
Malim bileba ke the COVID-19 gi anoba variant Omicron na akan bamong da chaiting piba aurakraba matong hauki bi irai numit gi hauraga haju pawada punna flight service lising taramathoi samanga cancel tawki ana tongan ba report singna phongdoragle malim gi oine miyamna khorang na ngai narkiba Christmas ki kumaisu anoba variant asiki na banam maram oiduna hanagum mafung pana pangthokpa ngamna khidre miyo khara di flight service kudakta cancel tawki bana maram oraga mayumda chatuna imong manung bimiyuisinga Christmas ki harau kumai phawba pangthok minaba phangkhidre Amarom the US Center for Disease Control and Prevention of Fangdokibaki Matungina Karigumba, American Barin Asina Hana Leramba, Delta Dagi Kahenama Pangal Kankalabadi, Hana Togan Kiva, Missy Minagi Sangdagi, Yam Hena, Missy Mina Togan Gani, Maramde, Sandopaki Sangasi, Delta Dagi, Anu Barin Americana, Yam Heli Aire. Nongmai Kapaki Todok the Miyu Mari Sire, Home Sokre. Kulai Vibanupa, Amana US Ki Tongan Ba, Mafum Kara the Satagiba, Nongmai Kapaki Todok the Miyu Mari Sikipagulina, police officer Amayauda Miyu Home, Asogapanang and Kre and US police ki Makegi Fongdoragle. Taudogasi, Okibading Tokapa, the Mitkin Midangwaram, Pungbangar Tarakpa, Madam da Twakibane. No way Bible, Miyu is in had the US Kimanung Chanba, Denver City da Alwerabi Nupi and it no win a captain Halabamato, Sahijam Lapanupa, Amazon win a captain of Soganke. Madogi Matung Ikan Canada no way Bible, Miyu Dum Afamadu Tadok to Nasaka Tangariba. Lakewood City da amuk sangsin to Makatana from Kankan wake up Kitabak Satage. Maduda Atopa Miu any Amakan made a fund to see Kibakalina Atopa Amanasoke. Tautuki Pau Fang Lover Matung police officers in a mafum Atuda Tuna Yang Sansilatuna, Makatana no way Piper, Miu Aduna Kahen but Tabaxing Satarak Tringata, Cantron Toner Bahonake. No way Piper Miu Adu Cantron Toner Bahonabada, police officers sing Amadi Miu Aduka Minute Aniro, no way Kamnake. Now my camera begin to do the qualify by me at the Siki, a top police officer, Amanasoki Bani Ire. Tautugasigam Lane the police Wangang Loy. Romir on a Fangdoki Beda, no win upon Badi Soklaba as Nadu, hostel the surgery Pantokre. Maki feed Pibam Kudong Tinai Oidre. Amarum the Kari Maramgi the monk Piu Eden Miam Tinpa Mafam da, now wake up a Gitabak Satakiono, Iva, Chapchana Kambam Dre. Hiramasi Matang the Akanaba, unit Masam to take a Hokre Ire. Makatarakpa Atopa Pau Madana. Sahi taraga humdogi nupi masa ama miyoi anina ikai khumnaba manghan biramle. Mai infal kaitel da leiba departmental store amaki marungda masagi sahi taraga humdoi khakta ngairi nupi masa ama bomiyoi anina. Ikai khumnaba manghan bikibaga loinana thaudok adugi wafam kana amata haidok payaroi. Haiduna akan ba waising sinaduna kihelamle aire. Thaudok asi augiba September amagi nongthil pung amarum tarakbada Nafi masa asina dukan manung tum don lairing da thoki bani are adumai mak thaudok adugi wari nafi masa asina mahaki apopi mamata matam sana phongdora khidaba amasung thaudok adugi matangda kari tawgada ge haibadu khangdabana thaudok adugi report chaliba tha asi ahanba sayul da khakta nafi masa adugi apopi maman Imphal West District ki women police station da complaint tawrakhi bani are magi complaint report adugi matugina women PS asina thaudok adugi matangda Protection of Children from Sexual Offences POCSO A Section 6 Amazon Indian Penal Code ki Section 34 ki makada case FIR number 40 close 12 2021 registered tawdun lokale aire loina na tawduk asda siana bani haiba uswa lairak asobadagi Dayananda Aikrujam Elias dia sahi kontraga nipan apokpa laikidraba as ibosa mitai amasung sawol sem sanahal sahi kontraga taret apokpa Es mani fagale aire loinana case asiga mari lena faraba makoi anibo police custody remand lawdalo wang pong satharaba matungda judicial custody remand prayer bibina na police ki maike daki special judge POCSO Imphal West ki court prayer darok padage court makoi anibo tha asigi kontra phawba judicial custody remand tawdun thamlagle aire Nagala marum daso nan Manipuri amana gari manung da bimasa ama namja namthek tawkiba case ki dama court na status report kawre Bisnapur district ki mafam amadagi Imphal West da leir khibi sahi taraga mathoigi nabi masa ama imung manung na mangkhre haiduna phongdora khraba matong agidoni aina khangnaba South West Delhi daki Nagampal khangjabe ki asan bajumda leiramba Rufus sehikun ka manga apok palai khitraba Chandrammohonna Bolero gari manung da nabi masa adu kian khanganduna namja namthek tawbi ki aiba case adu ki damak thasigi kuntra da bel hearing chathanaba special judge POCSO Imphal West na police ki status report kawre Sahi taraga mathoigi napi masa ama mangkre adona social media da thagalaba matong sahi asigi jun taradam haki apokpana napi masa asi sakhang dabana kidnap tawkhre adona Imphal Fiesta complaint amala angkalake complaint aduga mari lainana police na sahi asigi jun taraga mathoigi ayupung taramathoi adwai da mangkraba napi masa adu Nagampal Kangjabi da leiba
Kelimkhonggi jung amadagi geresta khamdu leiba Nagaland register toba bolero gari amagi maningdagi nupi macha adu arrest ku tawkhe. Police na victim asi statement lawkhibada nan Manipuri asna bolero gari manungda nupi macha adu ki handuna namja namthek sathagibani aina khongkhe. FIR si kamari ledan special judge Pokso Impal West the Satharaki trial kamari ledana police na case asigi statutory period ki manungda court charge sheet file thagalaktre. Equis Patensar ki council ki khuthang dagi special judge Pokso Impal West the Robes Bobel pinadaba application langkhalakhe. Application asigi mari ledana police ki However, status reinforcing corner kaukre loiner case asigi makadaba val hearing tha asigi tang kontra da chathanaba special judge Pokso Impal West madam lepkre makatarakba atopa pau amadana mairoi sing jauna taraga taruk positive oire Bihar gi Saikpura district ta leiba village amada mairoi sina ayambu oiba miui taraga taruk corona positive oire aina leba poponamita official mana phangdorakle baudo confirm tawrudula district civil surgeon doctor Petrivirasna aiki Kadaithara village ki infection lairaba miui sing adu rapid antigen test positive oike makoi ki sample sing RT-PCR amasung genome sequencing test ki damakta ningthawgaba numita PMCS patanada thake official asigi matung ina Abhishek Kumar sahi nifuga manga suraba tuition oja ama December kunda corona positive hoike madugi matungda bhag RT-PCR test humlak tawki amasung bhag report adu positive hoike test the positive oraba oja asi village adu de leiriba maki student sing jumda makhatana chatuna makoibu takpi tambeke tawdogasi hokeba namit kharni asta village adu gi mairoi kya naraktuna primary health center da Chanabadagi Kanglakibane. Official in Makadana I Piles the Dokudata medical team Amathaki. Rapid antigen test Avisiki Mamasu Posiboike. Militaraga Tarukatuki Manunda Karadi, Myrosingi Mapa Mama Senge, Myrosingadu Sahi Mapandagina Taraga Taruk Povi Manunda Laiba Senge. Arubeda Kantan Singasigimar Pau Kara Sipa Paudam Zeriba, Maribolocal News YouTube channel Amadi Facebook page Asidagi, Yangiri Papunama Patagasari. Channel lesson at the Kandarabadi, subscribe to Bitribeson and subscribe to Birmolena. Like and share tawu sukawi gadum blambakpo amakana thakasari